birahmatika ya arhamar rahimin. Terusna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul wahabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul alim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul akhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alul barun tawwabul muntakimul ghafur rauful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud dharun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisul rasyidus saburul alim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Minum. Udah. Sekarang doa duha yuk. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inka narizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fa
fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kamu sayang. Abi, tahu gak di sekolah Iya. kan tadi saya ketemu itu Bapak dan Ayah Ami Salim. Halim, iya tuh pada komen-komen tuh tap-tap layar, masya Allah teman-teman ya. Kakak Rindu Ais, Bapak dan hai juga Kakak Rindu Ais, masya Allah selamat bergabung Kakak Rindu ya. Rindu Kakak Rindu Ais, halo kamu lagi ngapain katanya? Lagi ngaji Kak. Lagi ngaji Kakak Rindu Ais. Sambil Hai. bikin ini lantai habis itu Hmm. pisang. Makan pisang Kakak Rindu Ais, Kakak Rindu Ais suka pisang nggak Kakak Rindu Ais? Makasih udah komen-komen ya Kakak Rindu Ais ya, sudah tap-tap layar ya, masya Allah ya. Jangan lupa tap-tap layar dan like dan subscribe ya teman-teman semua ya Kakak Rindu Ais ya. Kakak Rindu Ais, alhamdulillah ya Kakak Rindu Ais. Tahu Ayo. nggak Kak? Hmm? Pisang kesukaan hewan siapa? Iya tuh ditanya tuh, pisang kesukaan hewan siapa Kakak Rindu katanya. Udah Zahra nanya, ayo tebak. Ya teman-teman, lanjut teman-teman ya. Akhiratul Mujmalah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil minna ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minah alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Abi, pisang enak banget. Enak banget, makan lagi dah yang banyak ya. Kakak Rindu Ais, semoga lancar ya, amin ya Allah, amin. Makasih Kakak Rindu sudah mendoakan kami ya. Kakak Rindu Ais juga semoga diberikan kelancaran, kemudahan segala hal dalam
kebaikan kakak rindu Ais ya. Amin ya Allah. Kakak Happy, halo. Kamu imut banget. Saya imut emang. Saya imut kakak Happy ya. Salam kenal kakak Happy, salam kenal ya dari kami ya. Kakak rindu Ais, salam kenal kakak Happy. Halo adek, kamu lagi ngapain? Katanya tuh dek, kakak tanyain. Lagi makan pisang. Lagi ngaji, malah makan pisang kakak nih. Lapar. Apel, oke, apel. Kakak Dina Afrida, hai tuh kakak Dina tuh. Hai kakak Dina, terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Lanjut teman-teman yuk bacaan salawat itu apa namanya kak? Kisah sang Rasul ya. Yuk, tuh dua mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun paman paling pembela, saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Iya kakak Happy, halo dek, kamu lagi ngapain? Oh ya tadi ini udah ya, makan pisang sambil ngaji kakak Happy. Kakak Dina Afrida, hai kakak Dina, salam kenal dari Dede Zahra dan kakak Nahla. Kakak Dina ya. Kakak rindu Ais, kamu lagi buat apa? Lagi buat rantai. Hah? Rantai. Lagi buat rantai kak, katanya kakak rindu. Bentar ya kak. Iya, kakak rindu aku keluar dulu ya, dadah. Iya kakak rindu, dadah ya. Hati-hati di jalan kakak rindu Ais ya. Terima kasih sudah bergabung ya kakak rindu ya. Oke HP-nya bawa aja teman-teman, ya, terima kasih. Iya, sudah tap layar, sudah komen-komen, sudah like, sudah subscribe teman-teman Saya ya. juga nih kak. Barakallah. Iya siap kakak rindu Ais, aman. Maaf ya, iya kakak, nggak apa-apa kakak, lanjut kakak ya aktivitasnya kakak ya, hati-hati di jalan. Oke teman-teman, sekarang giliran di jalan teman-teman ya, baca Allahu Kabir teman-teman. 1, 2 mulai. Allahu Akbar ya bunai
Manarafi Aminarafi Alhamdulillah. Namanya Nadan Jaha, lihat senyum Saipun gini mudah. Rajin puasa, rajin sedekah, semoga termasuk surga. Marilah teman-teman semua, ikatan naik akan kalah. Saya guru Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Masya Allah teman-teman ya, orangnya merdu sekali teman-teman. Dede Zahra ya. Kakak Rindu Ais maaf ya, ya kakak nggak apa-apa kakak Rindu Ais, lanjut. Kakak Rindu Ais lain kali aku nonton kamu lagi ya. Siap kakak Rindu Ais, ditunggu ya kakak Rindu ya. Kita selalu menunggu kakak Rindu ya. Yuk. Teman-teman, sekarang Dede Zahra akan menyanyikan sebuah lagu tempat pulang teman-teman ya. Lagu kesukaannya teman-teman. Oke kakak Rindu Ais, dadah. Ya Dede. Ada satu suka akan lempar lupa. Hanya ada satu cinta di dunia. Andai aku hilang, serasa bahagia. Ku sebut namamu ayah. Satu hamba lupa, jika ingin hidup menjadi dewasa, bangsa berdoa, aku cinta, ku sebut namamu ayah. Ayah, engkau papa pulang, kekasih dan sayang untuk seseorang. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Ayah, kau cinta kekal di dunia. Ya Allah, Abi apa tersentuh hati Abi. Masya Allah teman-teman ya. Sekarang kita baca. Iya oke, kalian doa siap. Lanjut teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen semua teman-teman ya, sudah like, sudah subscribe dan sudah tap-tap layarnya. Masya Allah ya teman-teman ya, sudah support kami ya. Iya. Ya teman-teman, sekarang kita baca bacaan sholat teman-teman ya. Bacaan doa iftitah ya, ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni rajatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi syi'ta min syai'im ba'd
bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Bihamdi. Iya, duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, itu teman-teman ya, bacaan sholat teman-teman ya. Lanjut teman-teman, sekarang Dede Jara akan membacakan surah An-Naba teman-teman ya. HP. Pakai HP ini yuk. Ayo ini. Kita mau di dong. Iya ketahuan. Ini yuk. Ayo teman-teman ya. Obi sisa 2. Iya, bisa 2. Abi ini bayi saya, Bi. Iya, teman-teman ya, sekarang giliran Dede Zahra teman-teman ya, baca surah An-Naba dan surah Al-Fatihah sampai surah Al-Humazah teman-teman ya. Nah, teman-teman kita dengarkan teman-teman ya, yang mau ikutan silahkan teman-teman ya, baca bersama-sama teman-teman. Matanya imut. Imut banget saya ambil. Bi. Nah, ngomong. Macam gitu. Ini ngomong nyonya. Nyonya. Iya, ayo. Jangan lupa. Iya. 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 Nah, teman-teman kita dengarkan teman-teman, kita mulai ya. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Amma yatasawwar anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun qala saya'lamun summa qala saya'lamun am ja'il adami hada ajibal tada kanakum aswaja aja'na Namakum subato janna layai baso janna nama syabanainakum sebang sidala Jangan sejauh-jauh dalam nama siapa yang saja bisa bawa nabata. Cina fafai naik wafakan nami kota. Sama yang falis sifat dan nafa jawab falis sama fakanas abu abalasi wati. Ni bau fakan sahabat najana makan dunia saudara itu di nama apa? Labisina fiha Akoba. Hai sukuna fiha bada sahabaya magusako ajawi fakai namanu ya junai sabah kasabu biaya dia kisabah ko sena tena kita bawa cukup anda kita kumia sabah hai mutaki nafasa ada ya kana baka tak sabah kata biya ke semana fiha maka kisabah jasami abju kata ni sabah tapi sama tiwa dia mabai nama maya yang mekunami kita bah yang aku huwa maikofa ayam ayam ajina huwa makawasoba saya kayamu Zalikal yaumul haqq. Faman ada zalikal yaumul haqq. Zalikal hak faman syaa ana zalikal
Ujungnya kecepatan. Zalika Zalika yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzalnakum salam qaybaya mayawun maka macada aku kafir kain kau coba. Iya, masya Allah. Teman-teman lanjut teman-teman. Teman Lanjut ya. Sekarang surah ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah teman-teman ya. Abi. Ya. Ikut dulu. Ya. Kan di HP kemana dah ikut? Iya entar lu. Tanggung. Al-Fatihah dulu. Teman-teman yuk, itu lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus. Alhamdulillah ya bihamid rahmanirrahim kayak idin ya kana budaya kan idina cara mutakim jata jina antaring gai madu bian ada namin api wa daya amin. Terus surah An-Nas ini. Isaka surah An-Nas teman-teman ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nih An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Sini aja. Iya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Habis itu yang aku pakai Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tapacata bila tapama'akna mau sabab. Hai sana sabab. Lama tapasai ada memang. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jana suwaya fatahitan nasadun afiatin ya. Aku jasa bibiam bika tafina kana tawaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Antum ma'budun ma a'budu ma'budu ma batul. Antum ma'budun ma a'budu lakum dinukum waliya-din. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar saya rabbil alamin macam kau wabata. Bismillahirrahmanirrahim. Aita lagi yukajibu bilis wasai kaji tawiyati ayau doa ta'ame muskil fa'ayau masai ajina mangsa tim sana jina miona makun. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisyin ilafi mirat cita yang soifa ya berdua bahasa baik asyadu video yang menunggu. Ya, terus. Alfil. Bismillah. Iya. Pacok. Bismillahirrahmanirrahim. Anta kaifa fa'abu biasa bi'an nada. Alam fi'tatil asa ahim toyon ababe. Amin bijatin masjid fajar wajib maka bismillahirrahmanirrahim. Koi maksudnya masa jam mama ada daya sebuah nama kada ayam macam apa sama ada kamu ada yang ada atita toya afidaina maksudnya firman di mata. Iya. Sadaqallahul azim. Abi. Nih, ada WA ya? Coba WA. Bentar. Ibu pakai apa? Iya, bentar. Coba WA. Benny. Nying. Benny. Nying. Lambung apa? Angka yang dalam lagi.
ngapain, Bu? Apa sih? Rebutan cewek. Cowok, papa. Papa. Aduh, papa. Kamu Aceh. Nah, Ya, terus dulu. Ya teman-teman ya, masya Allah ya. Kakak Gemma Safira, hai kakak Gemma tuh. Hai kakak Gemma, kakak Rindu Ais, hai kakak Rindu Ais, selamat bergabung kembali kakak Rindu Ais ya. Iya. Mami busuk. Kamu yang Iya. butut. Abi, be. Iya. Sekarang, bentar dulu deh, ini HP-nya ada yang mana dek? Nih, Pak Benny, dia mau pesen bunga pas atau standing Bekasi. Ini enggak? Kirim contoh ada nggak sih lagi bunga pas atau bunga standing? Boy. Ayo teman-teman, lanjut teman-teman ya, baca ikro teman-teman ya. Ayo. Mana apa dia halaman? Apa kayak? Oh lagi dipakai, ada WA. Abi ada WA. Ya. Ya. Ayo teman-teman ya, sekarang ada Jara baca ikro Ya. 3 teman-teman ya. Nah kalau udah kelar. Ketiga halaman 24 teman-teman ya. Ayo kakak semua ya, bareng-bareng ya, kita baca ikro ya, ada Jara ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bantal biru mana kak? Bantal biru? Bantal birunya mana? Bantal biru yang bintang-bintang mana? Nah, ini bawah sini. Nah, ayo. Buat Abi. Nah. Yasuhu. Iya. Fatusiu. Mafatihahu. Iya. Fawakazahu. Iya. Kaihuna. Iya. Kitabahu. Ya Pak. Tazudani. Terus. Syukuma. Oke, makasih Pak ya. Ya betul. Ya. Yuk. Uduhu. Terus. Bisa amat Iya, terus. buat sekolah. Iya. Suhu. Ayo. Tadi udah. Emang bener kata bacaannya? Coba lebih dengerin dulu. Suhu. Mahuma. Betul. Terus. Laya. Uduhu. Ya. Sogiruna. Subulana. Lalabisu. Khotiina. Ini. Lima yuha. Khalaqulahu. Zuhurika. Usiha. Tubasiru. Nih. Kaihuna. Taumuni. Tanabaju. Yuzauna. Makoidu. Waya isu. Iya, pintar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nakisuhu. Terus. Sini. Nah, ayo. Ayo. Nah.
Ayo. Ayo, mak. No. Ayo, mak. Mafa. Ayo. Untuk saya kan? Iya. Mak. Mafatihahu. Ya. Terus. Fawakazahu. Terus. Kaihuna. Terus. Kitabahu. Terus. Zudani. Ya. Terus. Syukumahuma. Terus. La ya udu Terus. u Ya. sogiuna Hmm. subulana Hmm. lalabisu Hmm. khotiina Hmm. aihai ihu Mak ini, mak tuh. Kecil. ima Hmm. yuha Hmm. kholo Hmm. kuahu Hmm. zuhurika Hmm. usiha Hmm. tubasiu Hmm. kaihuna Hmm. tarumuni Hmm. latanabazu Hmm. yuzauna Hmm. makoidu Hmm. waya isu. Iya, bareng-bareng Abi. Ayo perhatikan, dengarkan ya, ikutin. Ayo dengarkan, ikutin ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Najisuhu Nakisuhu fatusiru fatusiu mafatihahu mafatihahu fawakazahu fawakazahu kalihuna kaihuna kitabahu kitabahu tazudani tazudani syuhumahuma sukumahuma la yauduhu ayauduhu sawiruna sogiuna lang. sogiuna Oh, ini sariawan. enggak Anak kenapa? Sariawan nggak sariawan? Enggak. Jangan makan pisang dulu dah ya. Jangan makan permen ya. Nggak boleh ya. Es nggak boleh. Ayo. Subulana. subuana Vitamin vitamin. Lala bisu. lalawisu Khotiina. kotiina Lima yuha. yamayuha Qaraqulahu. Zuhurika. zuhurika Ru'usiha. usia Tubashiru. tubasiu Karihuna. kaihuna Talumuni. taumuni La tanabazu. latanabazu Yuzauna. yuzauna Maqalidu. makoidu Wayaisu. wayaisu Nakisuhu. Sadaqallahul. azim. Teman-teman, Teman-teman, ya sudah selesai ikonnya. Sekarang kita baca di 2 metode jit kuning. iya halaman. Berapa halamannya?
Kakak Gema Safira. Gema. Nama aku Maila. Maila Kak. Oke, Kak Maila ya. Salam kenal Kak Maila ya. Mana? Iya betul. Kakak Putri Nazifa. Hai Kakak Putri. Salam kenal Kakak Putri ya. Iya, kenalkan teman-teman ya, ini nama bonekanya Nyonyo teman-teman ya. Bayi zombie ya. Nyonyo. Nyonyo, iya Nyonyo. Ya, teman-teman ya yang mau ikutan silakan. Iya. Yang punya buku jilid ya, jilid 2 metode Umi. Silakan dibuka teman-teman ya, halaman 33 teman-teman ya. Halaman 33. Ayo teman-teman ya. Ayo, ini mulai. Bismillah. Ban. Bun. Kitaban. Kitabun. Ya. Dan. Dun. Siap-siap Kak. Waladan. Waladun. Ya. On. Un. Komaon. Komaun. Iya. Komaun. Kan. Kun. Falakan. Falakun. Lan. Un. Osulan. Osuhun. Nah. Osu. Sulun. Ya, betul. Indang. Man. Mun. Kolaman. Kolamun. Nan. Nun. Hasanan. Hasanun. Dun. Dun. Marodon. Marodun. Terus. Kopi. Kopi. Air putih ya. Habis bilang es teh. Oh, iya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Banbun. Banbun. Kitaban. Kitaban. Kitabun. Kitabun. Dandun. Dandun. Waladan. Waladan. Waladun. Udun. Ronrun. Ronmun. Komaron. Komaron. Komarun. Komaun. Komarun. Ya. Kankun. Kankun. Falakan. Falakan. Falakun. Falakun. Lanlun. Landun. Rasulan. Rosulan. Rasulun. Rosulun. Manmun. Manmun. Qalaman. Kolaman. Qalamun. Kolamun. Nanun. Nanun. Hasanan. Hasanan. Hasanun. Hasanun. Dondun. Dundun. Maradun. Maudun. Maradun. Maudun. Iya, sadaqallahul azim. Teman-teman. Teman-teman, lihat sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya orangnya baik, sehat, pintar, suka rajin mendapur. Dia nggak suka sombong, sukanya belajar, nggak suka jajan, sukanya belajar, suka ngaji, suka sholat, soleha. Terus. Tapi anaknya galak sama adanya. Baik kakaknya. Tapi itu ya, Iya. bayi saya jangan di Bayinya iya enggak. Ngapain begini ini? Ada apa? nyenyeng, nyenyonyo. Oh, cetak kena gelas. Ya teman-teman ya, sekarang anak-anak teman-teman ya akan baca surah An-Naba, surah An-Nazi'at sampai surah Al-A'la, Al-Ghoshiyah ya. Al-Ghoshiyah teman-teman. Nyonya jangan gangguin Ya sini bayi. Kak, iya, sini. Nih. Mic-nya deh, sini mic-nya deh. Mic-nya nih. Ya, mic-nya. Acing, bawa nyanyi. Sakit. Apa emang?
Jangan, nanti pakai sendok bentar. Apa? Mana? Oke, ini nih tangannya nih biar nggak kelihatan. Aduh, duh. Oke, ini. Mau nggak? Nih. Ya ditangkap tuh. Kayak Ustazah. Ustazah. Rumairoh. Iya. Wih, cantik kan? Coba dulu. Cantik, ayo. Alhamdulillah. Ayo teman-teman ya, sekarang yang cowoknya. Ya. Surah An-Nazi'at teman-teman ya, sampai surah Al-Ghasyiyah. Ayo teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu nggak? Enggak. Enggak ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah izaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu ayatal kubra fakazzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي مأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Terus إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Iya teman-teman, lanjut teman-teman ya, surah Abasa teman-teman yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah
Haroh. بأيدي شفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقدم أمره فينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya, Masya Allah ya teman-teman Kakak ya. siapa tuh? Lanjut teman-teman, surah At-Takwir teman-teman ya. Iya, kakak Nadira ya. Naura Zafira. Hai Dedek, kamu lagi belajar ngaji ya? Ayo semangat. Wih. Iya kakak ya, dengan Nahla sedang belajar mengaji murojaah ya. Bergabung kakak Naura ya, salam kenal dari kami ya. Kakak Putri Nasifah, hai kakak Putri. Kakak Nahla ini pintar teman-teman ya, alhamdulillah sama kayak adanya teman-teman. Iya. Lanjut teman-teman ya, surah apa kak? At-Takwir. Iya, teman-teman lanjut ya. Bis minum dulu. Ntar kalau udah kelar, lagi pakai HP-nya ada WA. Aus teman-teman terima kasih ya sudah bergabung ya, sudah tap-tap layar ya. Nah, ayo teman-teman, surah At-Takwir teman-teman ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat alimat bukan wa idzal mau'udat su'ilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah ya. Ada. Apa itu? Teman-teman, surah Al-Infitor teman-teman ya. Iya, kakak Sri Astuti. Iya, hai kakak Sri. Ya teman-teman, lanjut teman-teman ya. Kita baca surah Al-Infitor teman-teman ya. Kakaknya ini pintar teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Sama kayak mamanya teman-teman, sama kayak adiknya ya. Ya, Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Izas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat. Ayo, minum aus teman-teman. Nahlanya aus.
Itu mulu. Ayo. Al-infitar. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Terus kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal barara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Iya teman-teman ya, lanjut surah apa kak? Surah Surah apa? Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Al-Mutaffifin. Nazi'at tadi udah. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman ya. Bebas jadi oleh beneran mas. Oh ya teman-teman ya, surah Al-Mutaffifin teman-teman. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa yawma idzil lil mukazzibin. Terus alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizun fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yanhasun 'alal araiki yanzurun hal
Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya teman-teman, Masya Allah ya. Lanjut surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq teman-teman. Makin dua ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Iza sama'u Iza sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alaqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadham fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayya bala inna rabbahu kana bihi basira fala aqsimu bil syafaq walayli wa ma wasaq wal qamari idza tasak atarakabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Surah apa? Surah? Jadi apa itu? Surah Jadi ini kan. ini sekarang ini. Masa Mutafifin? Hah? Ini udah Mutafifin. Terus sih kok sekarang ini Al-Buruj ya. Ya teman-teman ya. Maaf teman-teman ada iklan teman-teman ya. Surah Al-Buruj teman-teman. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Terus Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Zul arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadis sul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Iya teman-teman, lanjut teman-teman ya, surah At-Tariq teman-teman. Ayo bismillah, doa lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat tariq
an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Aduh. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubla sarair. Famalahu min quwwati wala nasir. Wala nasir was sama zatir buruj wal ardi zatis sada. Innahu laqawlun fasal wa ma huwa bil hazal. Innahum yakidu duna kaida wa akidu kaida. Terus mana akidu kaida mana ada mana akidu kaida ini mana ini sini kau terbalik tuh fama hilil Saya bingung. Sama hilil kafirin amhilhum huwaida. wah terus surah Masya Allah teman-teman ya teman-teman ada kajian sedikit ya surah apa ya al-ala ya al-ala ya sedikit lagi Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu dong, Aduh, semangat. Jangan belakang. Masih umrik. Ayo. Baca. Ayo teman-teman ya. Sambil di prank. Surah Al-A'la teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sabbihis. Gini. Dah bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. faja'alahu sa'an ahwa sanubti'uka fala tansa. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa Allazi yaslan naran Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Masya teman-teman ya. Lanjut surah Al-Ghasyiyah teman-teman. Yuk bareng-bareng teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah alimat
Amilatun nasibah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amu Ta'amun ta'amun illa min dhari' lai la la yusminu yusminu wa la yubni min du'. Hmm. Nih, Udah. paham nih? Aman. Shadaqallahul azim. Aman. Iya. Teman-teman, bilang. Teman-teman, setelah selesai murajaahnya. Itu Ya, sekarang merajaahnya sekarang kita baca Iqra 6 ya, teman-teman ya. kanai-nanai pasti. Masa? Itu aja. Apa kabar Kak Nai tanya? Apa kabar kakak Nai? Ya. Semoga sehat selalu Kak Nai ya. Teman-teman ya, Iqra 6 halaman 22 teman-teman ya. Motor saya. Bentar, sehat. Amin. Besok ke kami besok. Besok libur ngaji teman-teman ya, bisa ngaji libur ya. Soalnya Soalnya kan main kembang kami besok. Iya. Ya, teman-teman ya, lanjut teman-teman. Teman-teman terima kasih ya, aku kembali lagi nih. Iya, karena Nai. Kakak Novrilia Dea Putri. Hai Kakak Novrilia, halo Kakak Novrilia. itu. Kakak Sri Hastuti G7. Iya. Bukannya itu udah ya? Udah tadi ya. Kakak Nai, aku kembali lagi nih. Siapa Kakak Nai ya? Saat bergabung Kakak Nai. Ayo. Ayo ngaji mah, begitu ngaji mah. Ayo, semangat. Ayo. Maka sekali habis 2 kali bareng-bareng Nabi ya, kayak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok begini? Goyang-goyang gitu. Kayak boneka ini. Boneka di mobil. Enggak. Poidon. Ini. Lucu banget Kakak. Kakak mah lucu, imut. Kakak mah sama kayak mama. Emang nggak adeknya? Udah ya. Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina. Bagus. Karena nggak pakai orang Palestina kayak gituan. Bagus sih. Bagus. Pakai ketek. Ayo alladzina. Ada ya. Alladzina. Ayo. Ayo. Ngomong ini. Ya, al. Bagus. Allazina tatawaffa humul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Ya. Mata Alhamdulillah. Itu bukan adu, alhamdulillah. Mata
Dek. Hidupin, Dek. Hidupin lampunya, hidupin. Balamin. Min. Min. Iya. Terus. Nyampe dong. Nyampe dia udah nyampe ya. Dia tinggi Dek. Pinter Dek ya. Ya hatta. Hatta iza sawa Sama panjang. Sawa. bainas sodafaini kolang fukul. Iya, fuhu. Fuku. Iya. Kakak siapa tuh? Terus yang kelihatan. Iyam sas kumkar fakod masal kau makarhum misluh. Iya, terus. Allahu a'lamu bima labisulahu goi bus samawati wal ard. Iya, Masya Allah ya. Kakak Ananda Zulaikha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ananda, iya ini kakak Ananda ini, Masya Allah. Kakak Ananda, apa kabar kakak Ananda? Bergabung kakak Ananda ya, Masya Allah ya. Teman-teman, terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like-like, sudah subscribe, dan sudah beri loncengnya. Berkah teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, kita ulangi lagi bersama saya dan Babi Kun sama Nahla ya. Enggak. Ya bareng-bareng ya Mabio. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, perhatikan, ingetin, perhatikan, ikutin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Mata'un qalil Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa may Inna lupa mulu dah. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala Min. Iya. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu. Hatta iza sawa bainas sodafa faini kolang fuku. Iyamsaskum
مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Allahu a'lamu bima labithu Allahu a'lamu bima labisu. lahu ghaibus samawati wal ardh. Lahu ghaibus samawati wal ard. Iya, teman-teman, sekali lagi kita ulang teman-teman ya, biar ingat akan hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kamu coba sendiri. Nabi, ya. Perhatikan ya, perhatikan, fokus. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Mata'un qalil Mata'un qalil Summa ma'wahum jahannam Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. wa bi'sal mihad. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mat Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan mana? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan ikhfa, itu ikhfa samar. Dinan falai yuqbala min. iya hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu. Hatta iza sawa bainas sadafaini di kolam fuhu. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Allahu a'lamu bima labithu. Ini kan? Iya. Au. Ini. Allahu Allahu a'lamu
Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus samawati wal ard. Dah. Wallahu udah. Sadaqallahul azim. Abi. Ya. Tadi Abi kayak gini kayak Walid. Ya Walid. Teman-teman ya. Teman-teman terima kasih sudah menyimak teman-teman ya, sudah like, sudah komen, sudah tap-tap layar, sudah subscribe teman-teman. Sampai jumpa di hari lusa teman-teman ya. Besok kita insya Allah libur dulu teman-teman ya. Paling-paling kita nge-live lagi malam apa kak? Malam Senin ya. Enggak. Malam Selasa lah. Minggunya kan arisan ya. Minggu malam Senin ya. Iya Senin. Oh itu mau Rebo kak. Rebo. Ya teman-teman, insya Allah malam Rabu teman-teman ya kita live lagi teman-teman ya. Untuk Selasa teman-teman. juga kan? Iya, Selasa habis ngaji ya. Selasa. Selasa habis ngaji. Hah? Ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqima shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Apa tahu? Rabbi ij'alni muqima shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ini buat sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa mau pakai besar? Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak Itu alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. tapi itu isinya apa? Teman-teman, alhamdulillah Saya suka teman-teman ini. sudah selesai. Tadi di rutop saya habis. Mau ya, Mak?
Terima kasih teman-teman ya sudah bergabung, sudah tap-tap layar. Barakallah, barakallahu fikum. Sampai jumpa di hari malam Rabu teman-teman, insyaallah ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan yang benar dari Allah yang salah dari ikan mati. Satu. Barakallahu fikum. Yes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima teman-teman. Dadah. See you next time.